رادیو دنگی گل دنگی توی هاواتیا جنابان نوچان رادیو دنگی گل دم باشکو درن هجا ایرو دو تیرمه 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 9 آمده ده کو درن هجا منوچین ساعت ده پیشکش بکن دم آزادی ری برابویا بلکه کجکی گوت ام بانک دولت عراق وزارت ویا کارهندور دکن نکوین بر بای میتاتر و به بر بسیاری تبیگرن کمیته تکیلین در به آکه جکی تکیلاری داخونی پدکی وزارت کارهندور عراق داخونی دا پدکی وزارت ایدا کربون کسین جبر بر بسیاری شواتین لبازرین کرکوک هولر و دهو که گرتنه پکیکینه کمیته نرازی بونه که تون نشان داده و ویده بیجه ام جی چاپمنی به ایدای حسیان ام و هولدانا کو دخوازن شواتن بخن ستوی تفگر امرد دکن جواک دزانه اف شوات جالیه میته و سازی استخبارات آپده که پاراسنه و هاتی کرن داخل کمیته تکلین در وده برخوادان هر وست سکنا ببریار آپده که یا به سالان تبیر خصن واته گوتن گلین کردستان رشدات ناوین و ناز دکن باوری پیتینن و به هبونا ویجی سر بلندن لدیجه هر جورت تهدید اون حقیه لسر جواکی پکی که بویه خودی هلوست ایروژی لدیجه داگیر کرده ترک آگاو بگاو باشه کردستان و عراق داگیر دیگه شرکی به امان و دجوار دیگه به درفت و دستکار و بریا پدکی دایی عسکر ارتشا ترک لزاخو دهوک و هولره لهمبری گل ما بیرزیه دیگه ارتشا ترک نوا روژه دبره به زور ناسنامهان کنترل دکه کسین جگل دیگره و بیریشن هوایی و بجاهی مروان شهید دخه و به زور کوچ بردکه کمیته تکلین در و آکه که دستشان دکه که حتی نهاجه حکومت سودانی لهمبری وان کرنان به هلوست و بیدنگ و وید بیشه گریلای آزادی کردستان به تباهی در فتن خال دیجوان ایریشن لسر باشور عراقی برخواتتن ارتشا ترک حتی نهان نکاری لدورین داگیر کردی به حسانی تبیره نهان دکاره نهاد کاره بکنجن عراق و پدکی تبگره تبگره مدوی دمیده که هولدانه که مزن دیجوان ایریشن داگیر کری دیگه اف داخوینی لسر ناو وزارت کار هندور هاتی داین جهه مخابنیه کمیته تکلین در و یا که جکه دبیجه ایدای کومه سوق و بازار خلق کرکوک هولر و دو که شوتاندن دوری عقلانه بیبختی و مانیپولاسیونه که ام وان ایدایان جوجدانا گل کرد عراق ردهلین کل بر چاوینوان مال بر خدا و شهیدان ام بانک دولت عراق و وزارت و کاری هندور دیکن نکوین بر بای میتا ترک و به بربسیاری تبیگر بله یعنی که جی برسف دا عراق وزارت نافخوی هرمه گوت تو علاقه ما بشوات نهولر و دهوکی و کرکو کرنینن هزین هفتین پیشمرگیان تکلاری نوبت تومتین وزارت نافخوی هرمه کردستان عراق لسر بویر نهولر دهوک و کرکو که داخونی دا کن یعنی که دازانی که تو علاقه وان به بویر ندهو کهولر و کرکو کرنینه وها گوت ام جرای گشترش کرده دیگن تو پیوندی هیزم و هیزندن این هرما کردستانه بو بویر شوات این هولر دهو و کرکو کرنینه جه فکاری و سسرتی تنه نونر وزارت نافخوی حکومت هرما کردستان دیجیوینا چاپمنی لبغداد ده جبو مبستین تایبت وقت تومت بار بحثانا و هیزم و سینور سلیمانی دیگه بعد که وزارت نافخوی عراقی جی بیکو ناوی تو هیزان بده به زلالی تکسی بوان آگاهیان کرد جگومان باران را ده بردیل مختارک پریان ده گوتنه وان تشتان ببیشن اف جی نشان ده وان کسان نده بن فرمان و سیوانا مده اف تشکرنه و نجی به هیزن مره تو تکیلی وان تونیه اما که هزین هفتی لبنده لکولینن تمام این هزین اولکارین عراقینه که راستی و نیت و پلان نروا جرا گشتیا ولاتین خوره اشکره بکن که هر کسی لپیشت شاوتاندن وان بازاران ورن در رزاندن و جزا کرن
ولی چالاکین دنگ بده آزادی دوام دیکن هاته گوتن دوی دمل دست تجدید رابه لیزمیری رو برین اگه توهای داره مالبات انگیتن ده چرچوه چالاکین دنگ بده آزادی ده هفته آزان ده دوه لبر گرتگاه kırıkları kumbul. Reveberi Dem Parti Hacı Yılmaz dagirkirine şeredire cüle mergeşer mezar kir uha gud. Beriye çand rojan de şavatın li Kurdistan edeme pen cane xavun dakir. Mexabin şavat neve mirandın. Efkiriyar hamu encama şeri taybet u شر طیبت و تجدیدنا امت کشنا خو بدومینن چالاکی برونشتنه او تلیلیان بداوی بو لمرسینجی لبر گرتگاه تارسوسه چالاکی ورنشتنه پیکات لامدجی خزمن گرتیان لبر گرتگاه آمده به درشمه دنگ بده آزادی الهف کومبون خزمن گرتیان گلستان بودک او آیتن کیلی آخوینو گوتن به مهانه تو آگاهی جریبر عبدالله جلان او گرتیان نای گرتن نه نامه کنجی تلفون نکنای دبی دمل دست دیجیتال امرالی رابه داخوینجی به چالاکی ورنشتنه بداوی بول لأدنه خزمن گرتیان تجا دایکن آشتیره و برین هدکه دم پارتی دبپ نونرن آن یا کایداره لبر گرتیگاه کلکچیلر داخوینه یکتان پشتی داخوینه جی چالاکی رنشتنه پیکات لإلهیجی خزمن گرتیان لبر گرتیگاه إله تیپاته Çalakiya deng bide azadi pekanin. Parlamenteri Dem Parti Mehmet Rüştü Tiryaki nünerin rekhsnen cevaki o partin siyasi tabil bun. Mehmet Rüştü Tiryaki bertek nişan zaxten li girdigahan ugud em tecdide kabul lakin uhaya encamek erini bidez bakın Çalakiya me de devam bike. Pişti Çalakiya pişti daxuyene ji Çalakiya be duruşmayan bidawi bu. Belediye Duzakım kuja garede birer hate dain de bersuç bi ceze muhabbeti hatin darzandın. Dede cutma da 2015 de daişe erişi miting açtıya lekada gara treni Ankara'ya gir. Derişa Bombay de 103 kesan jana hoş desan biz cezaruk ji 391 kes birindar bun. Runuştuna dozel çaremi dadger ceza giren Ankara pekat bir yer hate dain. Şande dadgehe Girti Hakan Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Erman Ekici, Talha Güneş, Hüseyin Tunç, Metin Akaltın, Bisürce ku bizanabun sat kes kuştuna cuda cuda bisat caran ceze muhabbeta girankiri ceza kirin. Jibu birindaran ji heman suç Bisürce teşebbüse kuştuna bizanabun 379 caran bi 18 salan hatin ceza kirin. Veli Zeynep Kınacı Zilan İstanbul Şam'e hatabi bilani bu salvegere Çalakiya Fedeye Zilan İstanbul'e navçin Sancaktepe Esenyurt'e merasmi biran neçebun. Biranina le Esenyurt'e lavaya Dem Parti pekat rekhsne navçi en Dem Parti Anya Kaydar HDK meclis adayken açtı beştar bun. Sinevizyon hata peşandan kesende tekuşna azadiye de şehit bunca hatabi bilani. Biran nekçil navçi Sancaktepe pekat gerekez beştar bun. Bahsa Zilan ve Armanca Çalakiya ve hatekirin. Zilan de salvegere xoy 28 de letaxa zuravaya şami jihate bibiranin gelekez beştar bun namen zilan hatın xwandin u bahsa tekuşna ve hatekirin. gelin Kurd. Ew bi rastiya gelê Kurd misal bi rastiya xwe dane nas kirin. Ji tunebûnê hebûn da ava kirin. Milletekî jineke Kurd da afrandin. Yani ev rastiya seroketi şehit zilan tani zaman. Yani em bitehene em dani anine ve astê. Rastiya Kurd bere nevlu bû lê fakat tejnebûnê tunebûnê hebûn çêk. Dibe Belli Linzeci şehit hatın bebiranin Avusturya başarı Linzeci bu 28 salvegere şahadada şehit Zilan Zeynep Kınacı o şehidin maha hazirane biranin pekat. Di biranine de endama fermandiri eylete gabare Beritan Nurhakçıya Ango Sultan Dako 23 Haziran 2024 dışarı lediji arteşa Türk ada girkerde bomba dufada takan jibo kutnake ve desi dijmin u şehit bu hate bibirani. Dehaman demede de birani de ji axin gabar Zeynep Özkan ko 19 Haziran 2024 nehrema mava şehit bu. Endame fermandari eylete serhade Şeyh Mus Mulazgir binave Xoydin Yılmaz Öner ko 18 Haziran 2024 nehrema gili dağı dışarı lediji arteşa Türk de şehit bun hatim bibirani. De birani ne de leser Erkati ke sermere walat Parizan axaftin hatin kirin o paşiji sinevizyon hata peşandan bir anin ve berskirina duruşmayan bidawi bu.
بله هفسروکا داده جی گود امدز جی ولاتکی وکهف برنادن هفسروکا کمالین علویان این دموکراتیک داده کادری دوان ببونی سالوگر سویکی یا کمکوژا سواسی جان فر آخوی واگود کمکوژا سواس مادم که سوچه دیج مرواهیه دولت جی بر بسیاری اند پاریز او بوی هفکاری کمکوژه کادری دوان دازنی کو اوی دوی تیرمه آنگو ایرو لسواسی بن اوجبو ولاتکی وکهف او چالاکی بکن او ببیجن ام سیستما یک پرست توتالیتر قبول ناکن کادری دوان دست نشان کرد که دیروکا کمکوژان آواه گود بریا آوابونا کماره جی کوچ گری دست به ریزه کمکوژان کرد لدیج علویان جی دیرسم چورم عمره شی کمکوژی پیکانین لعلویان هرتم گودن ام هنه ام لورن حتی جیهان بزوره ام هبن تکوشنا خود ماندن کادر دوان دازنی کو بکم کوشا مادما کره جاره کدن زختمان و نمانه لعلویان کرن واگود جوا علوی بکردان نبن یک خاصن وان د ناوا ایشاوان د بفتسینن اتونه بکن ریسکا قرکنه هی ناجی دوام دیگه لجمخانه کو بکده که مزن هات ناوا کردن حول دادن بریا هن کسین موچیان دیگرین کنترل بکن قاده پرورده به تمامی اولی کردن به درسین اولی انجنچاری چدس مفردات پرورده مدل معرف آسد سال پنگاف اسیمیلاسیون خوردانه دست بکرد امبر خواب بدن چله هاده گوتن کو بیشتر چالاکی کو برهمن پولیتیکن شر تایبتن نبن والیتی جوله مرگا دولت آترک بناو میریجانا وینه سفاری و سپور خوازه یا چله لچله میریجانک چکر چاوشن پسپورین دولت آترک لکنسر دوزاروک تاجیز کرن جوانین بیشتر کنسری چیبون مداخله لشکرین تاجیزکار کرن ریو بریا دم پارتیا چله او تبگر جنین آزاد تیجا بداخوینه که هپار دولت تجاوزکار تشر مذاکر پارلمانترین دم پارتی öznür bartın o onur düşünmez o gelekes sevli daxwini bol hepseri kodem parti cüle melge Hümeyra Armut daxwini xwanogo tiştabuye nejreziye taktike ki jişere taybette o sistematik tekirin mesela suce ku devlet tekirine hatne beşartın cihen ku nikarib suce xwa beşirin politika becezakirine دخنه پراتیکه همیرا آرمود بانکل گلکر کو بیشتر چالاکین دبن ناو میریجان اند تنکرین نبن واگود میریجان دولت دکه امورین پولیتیکای شری تایبتن وان چالاکیان بارمانجا چند قدیم آکردان تو نبکن و جبو پولیتیکی اسیمیلاسیون به سر بخینن دکن وکه دم پارتی امن نهیلن چالاکین کو چند متونه دکن نخن گله متونه دکن مرو معارض دکن لباجر ما پی بینن امن لدیجی دولت تجاوز کارت کوشنه بکن بلام مشا رزگرتنا لوینه لادنیه هاته گوتن ام رژیما میتینگر قبول نکن مشا رزگرتنا لوینه یادم پارتی ندیج دست سرکرنا وینه دابو دست بکرین گشت ادنه مشوانن لپارکا اینو نهاتن پیشوازی که توی آستنگی پلیس انجی داخوینی دان دست بکیده پارلمانتر دم پارتی جیلان اکچا چوپولا آخه وگود ام جبو مافه البجارتن هل بجران دمشن ام جبو هر کسی کماره کی وکف آزاد و دموکراتیک دخوازن دمشن جیلان چوپولا دازنی کو اوه به تکوشنه آزاد ببن واگود تکوشنه و گله کو همو جانوان و گوهریه شر مافداره ماف یا گله میا و گل جی لمافین خو خودی درد که و اما جی ادرینه حتی ایدر جی ازمیر حتی ادنه جی ادنه حتی جله مرگی به تکوشنه رخصین کری آزاد ببن پیشتا خافنه گرسیا گل خواست حتی پیشی آواهی دم پارتی یا ادنه بمشن پلیسین دولت آترک اریش گرسه کر گرسه جی بدرست میان ایریشا پولیسان شرمزا کرن پولیسان جی روزنامه‌وان دلا و دیگه لکس درب کرن گرسیا قربالق لهمبری آسنگ پولیسان حتی آواهی باشر مشیان بله ویان تکچه گوت اوینی کاربن و تکوشین بریاردر یکتی بشکرین چالاکی نوبت یا هزینکت واشتی دموکراسی نافچه استانبول بی اولو لقاده شیشخانه لدیج دست سرکرین شردر جوله ملگی در روژا 24 ده دوام دیگه تاوی گلک سازیان هف شردر جوله ملگی ویان تکچه تبری چالاکی بو هفسروکی نافچه عمرانی دم پارتیه حالی سیاکوت آخوی گوت پرگال هرتم گلکور ظلمه که و ویدیا کل شخصا اید کرن ایرو تن شکل خواه گوهریه گلکورت هرتم برخوادان دیگه اوه بکه باشه جی ولاتیا بناو آیسار کجا یا جلوه مرگه هاتی تبری چالاکی بو آخوی گوت قیوم داربه که ام جی داربه رد بیشن نا امی حتی داوی برخوادان خواه بدومینن و بردم پارتی گیزم کجا جی هفسر دهمان دمده هف شرادر جزیره گلر تونچ جی آخوین و گوتن امرینه دن کوین آمه بشکنن پاریزر کمال آیتا جی آخوی دست سرکرنا
Vîna gelê Cûlemêrgî weke faşîzm nav kir. Hevserokê OHD Serhat Çakmak jî got qeyûm ne hiqûqa armanca me ew e em adaletê pêk bidin. Herî dawî hevşeradara Cûlemêrgî viyan tekçe axivî got ew ê nikaribin vê têkoşînê îrade û yekîtiyê bişkînin û nikaribin me bitirsînin. Em darbekariya qeyûm qebûl nakin. Em wekî hevşeradar ji alê gel ve hatine hilbijardin û vîna gel temsîl dikin. Tihêz û biryar nikare vê vînê bişkîne. Di şexsê min de mafê jinê yê dengdayîn û hilbijartinê hatiye xesb kirin. Em li qadana em ê dest ji tekoşîna xwe bernedin û xwedî li tekoşîna xwe û vîna gel derkevin. Çalakê bi duruşê Mitulîliyan jî bidawîn. Belê dema demê de viyan tekçe bi İmamoğlu re ji hevdîtin kir. Hate gotin qeyîm ji bo me hemûyan metirsîdar e. Hevşeradar Cûlemêrgî viyan tekçe û şandeya pêre bi şaredarê İstanbulê Ekrem İmamoğlu re hevdîtin kir. Berdevka hedekî Esengül Demîr û rêveberên Dem Partî İstanbulê li gel viyan tekçe çûne serdana İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu hevşeradar viyan tekçe û şandeya pêre pêşwazî kir. Di serdanê de hevşeradar viyan tekçe axivî û diyar kir ku girtina hevşeradarê Cûlemêrgî Mehmet Sıdık Akış biryarekê siyasî wiha got. Piştgiriya bajarekî wek İstanbulê girîng e. Bi desteserkirina şaredariyê vînagel hatiye xesb kirin. Divê hûn weke şaredarên İstanbulê ve bêhiqûqî û neheqî li hemerî desteserkirina vînagel dijberiya li xwe li her qadê bînin ziman. Ekrem İmamoğlu jî got lûşûna hevşeradarê Cûlemêrgî Mehmet Sıdık Akış tayînkirina qeyûm bêbextî ye. Tayînkirina qeyûm nerast e û nehiqûqî ye. Weke serokê Yekîtiya Şaredariya Tirkiye Emre û bikin raporû pêşkêşî encûmenan bikin. Ji bo ku îradeya Meclîsa Şaredariyê Qanûnî pêk were ez ê kar bikim. Pirsgirêka qeyûman ji bo me hemûyan me tirsiye. Heke pêkanînê bi vî rengî bidomin wê li Tirkiye tiştekî binavê demokrasî nemîne. Belem hatin davê bültena xwe bi xatirê we dem baş.